Assalamu alaikum urmattu mekendештер жана Жарнама ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Арыбаңыздар. Саламатсыздарбы? Бүгүн 28 апрель биз Өзгөн районундагы Красный Маяк айылындабыз. Өзгөн мал базары чоң мал базарлардын катарына кирет. Ошондуктан бүгүн сиздерге кененирээк малдардын бааларын көргөзүп бергени аракет кылабыз. Андыктан бизге катталууну унутпаңыздар. Анда эмесе biz жумушубузду баштадык. Маке, biz Байталдан баштайбыз. Ассаламу алейкум, аке. Байталды канча деп атасыз? 55 миң. Кеми барбы? Кеми бар. Маке. Сындуу. Жакшынакай Байтал экен. Парадасы кандай? Карабайыр. Карабайыр, а? Ага. Мынаке. Карабайыр парадасынан чоңойсо сонун жылкы болчудай. Сынын көрүп алыңыздар мынаке. Канчадан деп атасыз Байталдарды? Байталдарды Экөөнү 150. Мынаке экөөнү 150 миң деп турат. Парадасы кандай? Карабайыр. Барда Карабайыр экен мынаке. Байке кандайсыз? Канча деп атасыз? 90 миң деп. 90 миң деп атасыз. Парадасы кандай бунун? Парадасы эмеде? Кыргызстандык, өзүбүздүк, а? Карабайырдан. Мынаке. 90 миң. Кеми барбы? Бар. Мына жеринде кашкасы да бар экен, а? Мынаке. Бышты Байтал экен. Сонун буту колу дагы узун экен. Мынаке. Дегеле бул жерде мынакей Байталдар, кулундар, тайлар жана улакка чуркай турган чоң аттар дагы көп экен Өзгөн базарында. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз? 110 деп атам. 110. Парадасы кандай? Российский. Российский данча, а? Кеми барбы? Кеми бар, мынакей. Сыны дагы жакшынакай экен. Бул жерине жаракат алды, а? Машинеге чыгып атты. Машинеге чыгып атты, бираз тилинип кетти. Бирок эчтеке болбойт, да? Эчтеке болбойт, дарысы бар. Мынакей. Негизинен өтө сонун жылкы экен. Кандайсыз? Жакшы. Ишти баштадыңызбы? Баштадым. Канча деп атасыз мына эки Байталды? 55тен. 55тен ар бирин, а? Кашкасы дагы бар экен мынакей. Парадасы кандай? Карабайыр өзүбүздүк. Карабайыр өзүбүздүк, а? Канча деп атасыз? 130. 130 миң. Мунун жашы анан пародасы жөнүндө. 2 жаш. 2 жаш. Өзүбүздүк. Пародасы өз Карабайдык, а? Карабайыр. Местный. Өзгөндүк, а? Нокаттан келди. Нокаттан келдиңизби? Мынакей Өзгөнгө Нокаттан жол арбытып келишиптир. Куту колу жайында, казык. Майда 2 жашар. Майда 2 жашар болот. Рахмат, жакшы сатып алыңыз. 55 алган kalta tayın var ile şoňa almaştırıp alayın dedim ele anan. Almadım. Assalamu alaikum. Kança деп атасыздар? 60 болуш. Кайсынысы? Же экөө тең 60-танбы? Экөө 60-тан. Экөө тең 60-тан. Кеми бар, а? 1000 сом кем. 1000 сом кеми бар экен мынакей. Жашы кандай? Жашы 2 жаш. Наркы 3 жаш. Жок, бунун 3 жаш, бунун 2 жаш. Жакшы. Пародасы кандай? Карабайыр. Карабайыр. Өзүбүздүн Карабайырдын, а? Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз? 150 миң, а? Кеми барбы? Мынакей, буту колундагы. Көрөбүз. Кичинекей кашкасы бар экен мына жеринде. Жашы кандай? Гунан. Гунан экен. Мынакей. Дагы тартып кетели. Ассаламу алейкум.
Qancha deb atasiz? 100 deb atamiz. 100 ming deb atasiz. Kemi bormi? Var. Kemi bor. Biraz tushib beradi. Parodasi qanday parodasi? Polsha. Polsha. Ha, parodasi Polsha. Yaşı qanday? Bundan chiqma. Qaysi yerdan keldingiz? Şamalsaydan. Shamaldisaydan keldingiz, ha? Bu kız bağ olup otarken hazır mı neke? Qancha deb otasiz? 120 ming. Yaşı qanday yaşı? Yaşı ekasi. Ekasi. Okay. Ekasi. Kemi var mı kemi? Kemi var mı? Kemi var da hazır abi. Parodası qanday? Arada sen Karabayır'la hoş geldin. Ha, Karabayır'dan, ha? Okay, butu qolu dağı. Uzun. Çoğu ekan. Qanchaga bermay qo'ydingiz? Ya artık. Har qanday so'rab achat, ha? Mana dağı bir gözgö jag'imdi. Жылқы сатылат ekan. Assalomu alaykum. Qanday sava? Yaxshimi? Qancha deb otasiz? 200 deb atam. 200 ming deb otasiz. Ha? Okay. Parodasi qanday? Karabayır'dan, ha? Özüzdükünden ekan, ha? Kemi var mı? Kemi var. Yaşı qanday? 4 ası. Ulaqa churqaymi? Ulaqa churqaydi. Ha? Yürgü cüret. Uyurga dağı жүрөт. Yaxshi ekan da. Kaça? Qanchaga bermay qo'ydingiz? 140 kıldı hazır. 140 qildi. Ha, bermay qo'ydingiz, ha? Ma'qul, yaxshi sotib oling'iz. Qancha deb otasiz? Kemi var da otar. 150 ming kemi var. Aha. Parodasi qanday? Karabayır'dan, özüzdükünden, ha? Qanchaga bermay qo'ydingiz? 90 ming bağılıştı. Biroq al. Hozircha jetpeydi boğasına. Ha? Yaşı qanday yaşı? Ekasi ekan, ha? Assalomu alaykum, ağa, qandaysiz? Yaxşı. Bu pıştini qancha deb otasiz? 400 deb atam. 400 ming deb otasizmi? Oho! Qimmat-ku. Qimmat özü. Ha? Moyunlarini qarasang. Ha, buna mo'ynalari. Ha. Tüsü, жылтырақтығын qarang. Oho! Sonnat ko'rinadi-ku. Yaşı qanday? Pıştı. Parodasichi? Rodası Kırgız aralashgan davul. Qirg'iz aralashgan, ha? Yaxshi. Ayavay sonun. Ayavay qo'zat ekan bunaka ko'zga jag'imdi. Butu qo'llari qoziq sonun. Uzun. Qanchaga so'rashdi va? Suraylikmi? Emi keldingiz, ha, bozorga? Ha. Eğer satılmay qalsa, telefon nomeringizni aytib qo'yingiz, men yozib qo'yaman uşul yerga. 0779 menen 32 69 07 qaytalaymiz. 779 32 69 07. Kim deb so'raymiz sizni? Bavu degan kishi. Bobur? Bavu, ha? Bavu degan oqsoqol ovozni so'raysizlar. Aka, qaysi yerdan keldingiz? Murzariqdan. Murzariqdan. Ha. Ma'qul, yaxshi sotib oldingiz, ava. Assalomu alaykum. Qancha deb otasiz? 150 ming. Kemi bormi? Assalomu alaykum. Qancha deb otasiz? 130 ming, ha? Yaşı qanday yaşı? Жаңасы, ya? Yaxshi. Aka, butu qo'lidagi uzun ekan. Жаңасы ekan. İçindeki qaşqasi dağı var ekan. 130 ming. Qancha so'rashdi? Suraylik, ha, emili keldingiz. Ha? Yaxshi. Aka. Sonuncu ekan, sotib olsangizlar. Assalomu alaykum. Qanchadan deb otasiz? Qaysinis aka? Bardығы birde yaxshi emasmi ekan, ha? Mına çekedeyini 55 da otaz. Bunalarda 4'ün qatarından 40'dan. 4'ünün qatarından 40 mingdan, ha?
Nol çekirdeği 55. Ake. Bul çoğurak, bulsu kiçinerekler ekeni. Жақсы. Kemi var mı kemi? Kemi var aka. Qanchada otasiz? Taylar 50 mingdan kam var. Taylarda 50 mingdan kemi var da otasiz. Parodalari? Parodalari. Qarabayırdan da öz üzdüne. Yaxşı. Ake. To'g'ildori. Jarnama TV degan kanaldan geldik. Qanchada otasiz? 110. 110. Pulni menen qo'shib, ha? Yaxshi. Sağ bir. Soğan bir. 4 tuğan bir. Jaylog'i boshqonga yaxshi ekanda. Sağ üçgen. Sağ üçgenga da yaxshi. 4-tani tug'an, ha? 4 çuğulu. Bu 4-quluni. Aka. 4-qulun ekan. Sağ üçgening de yaxshi. Kemi var mı kemi? Qancha dedi? 110 ming. Kim var? Kemi bor ekan. Assalomu alaykum. Qanchada otasiz? Beni. Ko'k ekan. 100 ming da otat. 4-cüsü içinde. 4-cüsü içinde. Aka. Yaqinda buyursa, ha? Sınaqı be ekan. Qaysi yerden geldiniz? Qaragulca. Qaragulcadan geldiniz. Qanchaga bermey qo'ydingiz? 90. 90 ming so'rashdi. So'rashdi. Bermey qo'ydingiz. Yaxshi. Ayabay sonun. Aka. Sınaqı be ekan. Paradası özüzdün Qarabayır. O, Qarabay. Bir böl babaraka beni ama. Berek. Elge koyun bunu bak. Deseniz ki. Vurmama da gel. Ya elge hep geldi. Elge konuş gerek. Varın. Var. Çarça bitken bu. Masallay. Çarça bu. Var. Vurmama da gel. Başkanım. Jarnama TV. 130. 130 ming da otasiz, ha? Quluni menen. Qanchanchi quluni? 5-chi quluni. Sağan ekan, ha? Jaylog'iga ketuvchilar uchun yaxshi ekanda. Qanchaga berib qo'ydingiz? 105 mingga berib qo'ydingiz. Yaxshi ekan. Ayavay sonun ekan. Aka. Daha biraz ko'tarilsa berasiz, ha? Buyursa. Qanchada otasiz? 80 ming. 80 ming. Kemi var mı? Var. Ha. Qaysi yoqdan geldiniz? Qaragul. Qaragulcadan. Qaragul. Ha, Qaraguldan geldiniz. Ha. Yaxshi. Aka. Parodasi qanday? Qarabay los. Assalomu alaykum, Bovul tavi. Qanchada otasiz? 90 ming berib otasiz. Ha, siz qanchada otasiz? Yok, bu yak 90 bin beri vatan. Az kaldı. Keçini veresin alasın. Az kaldı. Az kaldı. Ya beni karan kutlar kol kaldı ölüp kessin kes. 5 ton pul veremem kan. Ya bir şey aynen aynen. 500 son. Şu ben senin Suravay'da Cönel'e koyup vereceğim. 500 son. Senin için açık. Min son bir şey. Şart. Versin. Kandırga rahatsın. Ya ben hakkı kızım. Var. Qancha oldi aka? 90 ming. Qaysi?